Maafkan pegah. Seandainya hana perjuangan, hana muo marwah agama lam nanggro Aceh. Senang hana senang, long ulang BOT. Abuya Habibi Biwate. Abu Profesor Dr. Muhyiddin Wali, lakai mah long cekot nan beliau. Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Pakon abuya nejak sajan gedayo. Bak watenya. Walau banyak memang masalah-masalah dari tangan. Hingga itanyeng li awak yang tanyeng. Wahai abuya, kupun nejak sajan awak hanajak beut. Kupun nejak sajan awak hanajak sikula. Dijawab li abuya. Awak nyen kaji pubut buat yang hak getanyo pubut. Geken li abuya. Padumboh mimbar ta baca khutbah ta YouTube ulai urang. Tapi hae padumboh mimbar ta dakwah ta YouTube aurat urang. Tapi hae padumboh balai sapo ka mate, padumboh dayah sapo ka mate ta YouTube aurat urang. Hae tapi ibu dia hana banyak hana bat hana jak beutngan hana jak sikulanyan ibu burtoh bude muwo marwah Aceh gara-gara anu banyakan pegah masalah agama urangnya mendum kabeha muna kucang muna kutrom muna kutak barojeh wate darurat musabo hana beha manmit pegah masalah agama hebat almarhum Tugu Muhammad Dewi hana dua. Kan masalah Aceh merdeka, gue pegang masalah agama, tapi gak ada. Gue pegang masalah agama. Coba perleningan yo. Urangnya sengaja igap ibu pakai gede yo. Karena roh perjuangan, naba urangnya, roh doa, naba tanya tungku. Ibu pau supaya Acehnya arlah. Tanya baik dikejut, tanya berhati-hati. Masalah